د ساعت او وخت ویل په جرمني ژبې کې. Wie spät ist es? ساعت څو بجې ده؟ Wie viel Uhr ist es? ساعت څو بجې ده؟ Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. یوه بجه ده. Es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. دوه بجې دي. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. درې بجې دي. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. څلور بجې دي. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. پنځه بجې دي. Es ist 2:45. Es ist 2:45. درې بجې او 15 دقیقې دي. Es ist 3:30. Es ist 3:30. درې نیمې بجې دي. Es ist 4:45. Es ist 4:45. درې بجې او 45 دقیقې دي. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هېروئ. د خدای پامان.